पाउजदे युम्फम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी खोइरम्बन इमा कैथिल अहुम अबदे टेम्पररी मार्केट सेप्टेम्बर 29 तगी आंगलगने कोविड-19 की लाइचत नबरम ओइजन खोइरम्बन इमा कैथिल अहुम अबदे टेम्पररी मार्केट जाउना थिंगबदगी सिंथा लेपलोरबा मतुंग लाखलेबा था असि 29 तगी लाइगा के ऑर्डर अमकी बतुंगिन इमा कैथिल अहुम अबदे टेम्पररी मार्केट आंगलगने आइना खोइरम्बन नुपी कैथिल सिनफम ओदे सक्तम कनबा लुकी सेक्रेटरी थिंगोजम रानी न थादोरपा जरोल मदा फोंदोरकले सेरोल सिन मखातना फोंदोरपदा कैथेल सिंह असि हांगदगे की मांग ओइनेना कैथेल फमदना इमु मनुंग की सेल थोंगी असुबु तोंग लोबिरबा इमा सिंह की मरक्तगे कोविड-19 के अनिसुब साफुना मरम ओजन लेखेटब इमा सिंह काय खुमनाबु उत्पा अमदे हाइलाई कटपगी थरम अमा अयुकी पुंगनि पान ताबदा खोइरम्बन नुपी कैथेल सिन पमबदे सक्तम कनबा लुकना सिंदुल इमा कैथेल दा पांगथोकनी मरम असना कोविड न मरम ओइदग लेखेटब अइकोइना मसक ममिंग खंगसाहुद्रब सिंह अदुगी इमु मनुंग की पिगोइसेंग लाकबेदुन हाइकल लेकट तंबा सिदा सरुक याबियो लाइखिरबी इमासिंग अदुगी फोटो अदुदा हाइकल लेकट तमद्रिङै की थरम अंगोइना केडोगी मेंबर सिंदा सिन्नबिनबा आइजरे मखादब पाउ मखादा पिरिबो मोबाइल नंबर सिंग असिदा फाबिरकनबा निंसिंग लग्ले नंबर सिंग अदुदी 7005276880 अमसुंग 7005157806 ने आतोप पाउ अमदना डॉक्टर इंद्राना केस पेंडिंग रिकॉर्ड कॉपी पिंसुंदना वेटरिनरी की ऑफिशियल तरेट सस्पेंड तौनरबा तक्सिनख्रे स्टेट लेखा की मखादा लेबा वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इंचार्ज चाउना डिपार्टमेंट असिगे ऑफिशियल तरेट स्टेट अथॉरिटी ने सस्पेंड तौबिनबा वेटरिनरी लोइसन के डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सरंगबम इंद्राना तक्सिनख्रे हिरामसिगे मतंग डॉक्टर इंद्राना मतम क्या की ममांगदगे हंजन अइबा जेरोल पिसुंदना वाकटख्राबसो मरी लेनबा मकोक थोंगबा अथॉरिटी ना थौसादबगे माउ उरकपदगी डॉक्टर इंद्राना स्टेट अथॉरिटी डिपार्टमेंट की ऑफिसर तरेट अदो हाउजिक कोर्ट क्रिमिनल केस पाइवरी हाइबा उतना कोर्ट अदु लौकलिबा केस हियरिंग स्टेटस रिकॉर्ड के कॉपी न चिंग पिसन अरोबा वका थांगतख्रे कौमसे लिसिंग अनि तरा गमदोगी मार्च की सैसिंग तरा गनेथो द डॉक्टर इंद्राबो डिपार्टमेंट के ऑफिसर तरेट असना लाइफ अटेम्प्ट तौतना केन खांगन की बतनतना तामथिना फो सैतन ओपी नाइबी बिदगी हॉस्पिटल द नमित क्यानिरो लाइकना बगी थौदोक अमक मरी लेनना पोरमपाट पुलिस न क्रिमिनल केस अंडर एफआईआर नंबर 235 क्लोज 8 2013 PRT TPS असे कोमसिंग लिसिंग अनि तरा गमदोगी अगस्त की सैसिंग तरा माद लखत की आरे ऑम्बेड ऑफेंडर सिंह नि आरब मेउ तरेट असि की मथकता आईपीसी की सेक्शन 120B 334/325/337/427/452/500/34 की मकादा मरल सिरी बने सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंफाल ईस्ट की कोर्ट क्रिमिनल मिसलेनियस केस नंबर 44 ऑफ 2021 की मखादा हियरिंग चतदुनल अगलब केस की मथंगी हियरिंग था असि सैसिंग कुनमपंद तारिबनी हाइरे डिप्यूटी डायरेक्टर असना था असि सैसिंग तराग तरुक चीफ मिनिस्टर वेटरिनरी मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी अमसुंग कमिश्नर वेटरिनरी द ऑफिशियल तरेट असि मथक अकनब सेराक पिपिनब अमसुंग मखोय सस्पेंड तौनरब वकत अमा इकोन कोन लानखरब मतुंग गसी सीजेम इंफाल ईस्ट की कोन सथरिबा केस हियरिंग अदुगी स्टेशन स्टेटस कॉपी अटैच तौदना चीफ सेक्रेटरी मणिपुर DVNAR की कमिश्नर वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेस की कमिश्नर अरोब रिमांडर अल्टीमेटम पिसनखिबने स्टेट अथॉरिटी ने क्रिमिनल केस चेनल ऑफिसर सिंह असे सस्पेंड तौदना मखादना कनकतुना थंब तारबदी अथॉरिटी सिंह असे इंडिया लेंगा के CCA रूल्स 1965 के रूल्स 10 क्लोज 1 क्लोज B थबक तो अंथोकपिदे अदुगा मरा लैरबसिंग आइन के वांगबद जोकतुना थमले आइदना डॉक्टर इंद्राना अथॉरिटी सिंह असिग मक्ता कोर्ट अनुब कंप्लेंट पेटिशन अमसो फाइल तौरगनी आइन पल्ले डॉक्टर इंद्रा मसामक सेल थुम रकाइन पाइबा वात पादब मिसक अमन तबना केस मेउकना पामद्रबसु असुंबगिदमक थेंगना खिगनी आरदुना कनागुंबा अमदक नुंगाइना दबलाइतबा माकी पुंसिद मखादना खुदोंथिबा थोरकपा तारबदि केस असे द चेनर ऑफिसर सिंह अमदि मखोयबा सगलिबा मकोक थोंबा अथॉरिटी ने थौदांग लोगदबनी अनसुंगासी पेसिन के बचरोल अदुदा डॉक्टर इंद्राना मयक सेना पनखि आइरे आसाम की धौलपुरदगी तकथोखरबा खोंसा सिंह सरा हेंदुना सिजाबगी थाग यौरे आसाम की धर्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धौलपुर एरिया द संगजबम लोगदर जोंकै छादुन लेरंबा इमों लिसिंग अबगा समंगारोम तकथोखरे लेंगान लखलकपा इविक्शन ड्राइव की मखादा मियोसिंग अदो तकथोरकपदगी धौलपुर एरिया द लेबा ब्रह्मपुत्र तुरेल की इसिल इरोंग द मतम खरा की ओइना खांगपोक्सिंग लिंखतुना संगजबम लोगदुन लेरे रिलीफ सेंटर अदुद संगजफम लौरिब मियोय लिसिंग क्यामर मधु हौसु फबद लेंगा की मेकेदगी करिगुंबा मखल की रिलीफ मटेरियल आइबदि साना तकनबा अमदि फिरोल नजिंगबा अमता पिपिदबा मरमना सरा हेंदुना मथंद सिजाकी बिगी थाकत लेरी अन एवेक्शन व्यक्ति मम वरिबा
Abdul Aziz sahi nifuga taruk surba mi aman agency da phangdoke mafam adu sang japam lagdul leirbe imung sing adu thakna chana pa palam amata leitre asam laiga da awaba tarab imung sing adu saba phangdadu na sen ba pamle maramaduna relief center asida leiriba mi sing adu masa matan da sijaba tabane laigang da makoi ba nongmai natrang na bong kapsen duna hatbiro haipa wafam Abdul Aziz da phangdoke eviction drive na sokal ba imung sing adu gi phibam phangdok taba jail amaka pangha kore makhoi na Brahmaputra turel lanthok laga Guwahati Guru Khoti natragana Chandrapur area te sarki ayaba sulenga na ayaba pite mafam sing atu dagi victim sing atu chana thakna ba pot chei leiruna bagi ayaba mata police amasong district administration pide anas victim sing atu ki mot siladana Abdul Rajesh na phangdoke Panbhajai district administration sathaki eviction drive atu tama pham adu gi miam amasong security force ki marakta tha asi kolum de akan ba irang tholak pare ki hunja ani seke aduga atai ki amarum na asok pan mayu nakibane Masigi mamang da thasi ki kunda su government atopa imung sanipan taktuk tan bakhoina lairama mafam sing adu laksin ke bani government na dimyo sing aduna lenga kilam khopsin tan matam kya ge mamang dagi lairak ki bani ana su taktuk lagani aina warning matam chana pekra baso makhoina thausa tan lairak ki bani aibo mafam phang thoki makha tarakpa atopa pau amadana Myanmar da pro democracy mok sing da military ki mayok ta khongsang pang thokre Myanmar da leiriba democracy pamjaba Buddhist lamboiba sing lepa ka dogi military junta gi mayuk ta janing da bapong tu tan lambi lamchau sing da asoba khong chana pa pang thokre Myanmar gani suba khwai gi chawba sahar amoreba jangkol da Buddhist mok sing aduna sahi asege February amada democracy lenga uthai ki ba amadi military kongsa thaki ba thong atu gi mayuk ta ngasi ge khongsa da du pang thoki bane Myanmar military na Aung San Suu Kyi na lusing ba civilian government am sahi asege February amada ku chata duna government uthai ki matam adu gi ngasi upa leba ka se ki economy kham theng na marai chai thaki duna kontak lan si bagi phibam amada lagle hauki ba sahi tara leba ka du democracy ki sasat la rakhi ba du Myanmar junta na topsin ki bane Myanmar ki tongan tongan ba mafum kya leba ka du gi junta gi mek tu janing taba mi kya song thoruk tu kulai pai ba lanjang am sa tharakle Myanmar gi rang asida hojik phabu da mi sam lising amaga chama sikre aduga mi lising ni pan chamri na military na phajun da jail da namsin kre aina local monitoring group amana phongdorakle Myanmar ki thaina dagi sanabi oina Bauddha dharma chatpa Buddhist mok sing leba ka sege Supreme Moral Authority oina lerak lebani mok sing asina tongan ba community sing organize tawdun lagli ato kari gum matamda military sasan ki mek janing da kholaw sing chu lag dun lagli bane maragasi da athu matamda sairak pi ga tabane Zali Yangrong body ki ana president oramba housing o advisor oriba athwan aban mai Tamenglong district ta thoki ba jamna lebak thiba tawdok amada mi khara jamna tam thina mi athina at ke ba do Human Rights Defender Manipuna akan memungkinkan kandem tawi aire. Miara simio pikir acing bu kongkong dapat tam tibali sadamane. Losing ba apun main Manipur da leiri ba frup sing marak tanung si sanan lebih natuna. Apun ba Manipur ki integrity sagat pada jamna chau taudang lorong ba miam ki losing bane. Manipur lega kasna marah lebu sing atu ba phaduna loki oba akan ba sarak pi ga bane. Mana lagi da ba asta Human Defender Manipur da ngai ta ba. Phongdok pa loina ne imung manung gi awa ba saru jari amadi miam na sangchelak ba khongjang sing da saru ya gani aire. Zambian nupi yamlaba heroin ke kona na fare Zambian nupi ama lupa crore tara ka nipal longi oigana pa heroin keje 3.5 ka kona na Mumbai International Airport ki fare aina official sin ngasi phongdokre Mumbai Customs Zone 3 ki official amana ai ki akagram pa phangbadagi chai kuntragam doirom surabe passenger do ngarang Ethiopia ki Addis Ababa dagi thunglaba flight amadagi phabane manai ki passenger adu ki bag tagi lupa crore tara ka nipal longi oigada ba heroin kg 3.5 phangke maki mathakta narcotic drugs and psychotropic substances NDPS eki makata kesam lokhalle anas official da phangtokle maka tarakpa atupa pau amadaso Bihar da RTI activist kaptan alamle Bihar ki is Samparan district da masakhang da basin RTI activist amanongmai da kaptan alamle aina senior police official amanagasi phangtokre is Samparan ki superintendent of police Navin Chandra Jan phangtok pamatungina Bevin Agarwan sahi nufu gatare suraba activist atu ngarang nomit sungka matungda district asigi harisi tiwadar leipa mahaki mayumda motorcycle da lakpa masa khangdaba miyoi anina nongmaina kaplambane Agarwal kudak ta manak nakpa hostel amada pukatki adobo sina purakle aina doctor sina law thoki aina magna phangtokle atopa yamna nuwaitaba pau amadana Rajasthan ki accident da taruk sire manga sokle Rajasthan ki Jaipur da ngasi ban amada container truck amada thomjin badagi mai taruk si ke bagloinana atopa magana sokle ana police na phangdokre police officer amada phangdok pamatung ida thawthok adu Jaipur gi chaksu area da thoke bane container truck amada thomjin badu da ban adu da tolopa mai taruk kudak si ke bagloinana atopa magana soki ana phangtolot magna haike
asokpasing atu tongan-tongan ba hostel sin pawatkhre aroibata content sing asigi mar oiba pau khar asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amate Facebook page asidagi yengbiri popun bakpa thakachari channel asin tumta kanarabadi subscribe tabidribasina subscribe tabiru loinana like and share tabusu kawi group namakpo amukhana thakasari